candidates zabo baza kwijo mu cumuro kuko numanya ukumuro kwa bano bahumura batahumwira bo kuba they are looking at the national exam ez bar kuzakora kuko bundi no wano yebuzo tabana bahikaye umukwetebe kandi sebigeze niko bakoze remoka konka idea is bagomene bakore bigize umunonga so vision group ne kutekateka ho munonga yokuretire yakasiya kandi wareba anko byamu yampika hano hihi nje mayisangu binakasiya ko watoretire no gamba cymushabu toine shonga abanyarwanda babo bari yaha nebebuza no isimba ryari iyo kwesimba bubuzi ngabikurekera Sebecho kwesimba no isimba karuka no books kabura no yoke ko akaboko nyine yakatu kumabi ya pass Piero ibi bitukubasa yaje n'abantu bagambe n'itande y'itubiniri amazina ni Geoffrey Byamugisha abwa Vision Group kandi inkwasagana n'ibyempapura z'amahurire abwa burengero rwizoba tuba tuyineho New Vision, tuba tuyineho Bukede, tuba tuyineho magazines, Harvest Money, tuyineho ibitabo by'abeji. So byo nantu bantu bikwatanisa. Yeah, yes. So mbona hati abeji aba P7. Yes. Ijero tukankare bantu batebekaniza beginning of term. I think there's also something about mock. Yes. Mbona hati twahikai. Webari munonga Bobzi kandi ngaburizo kutwirentu yambaho abantu no mugaho umuga gwitu no kumakinga sure ngo abantu bari informed. That's right. Kandi we transform society from where it is to the next level. So turebire abana bamba kumura kandi ngaburizo kwiha tamu yo kubanza kwe kubanetandika twejumbira munongo mu bintu byo kwegesa abana kugira ngo barwo mu leve yibarumumbe yongereho mu leve ndijo. So tukatanga tamu yo kubanza twaza mu tamu ya kabiri kandi tamu ya kabiri ndeba turi muntu gihendera bitu nyimbanza kusima abo bona batwire bakozesa products zitu pass Piero Mbukede every Monday na norwakana na pass O level urukubanza rwakashatu na norwakana norwakatana so ntuba tubaterire mu kugira ngo taricira ensia wena ati na nagirebire mu tipa ya biology tuba tubatiyemo rwakubanza rwakashatu rwakana norwakatana ngire pass O level New Vision deno Mbukede urukubanza na norwakana tuba tubaterire mu kitweta pass Piero tugaidinga abana ba P7 na P6 kubasa kolaki kushike bigezo bakaza mu level etame rumunehwa abamwe basigaza isandemwe abandi tuba bahumurera izoba abandi ntibahumura isandere kwija gataho konka nga Vision Group tugizire ngo abana batakahumura kandi bambirire geze cyamuheru bakarelaxing numako kurelaxing mind is nazo relaxing zibirugaho so ateze sandisha tuwakuzuma rumcyaro ukazagaruka no yiro mu kwikume pass Piero yine bayirahi na nebigeze bya O level nibatandiko mu kwikume so atunoza kushanga ubwire bwakwata kandi hendo no kwa munani bakumura bagaruka kwa mwenda hagati satu bagaruka kwa mwenda igezo kiriyo cyo kwikume to kureba ngo no ubonamo kuteganisibwa so tuwagira ngo isandere kwija abana ba P6 na P7 tubateremo ikitweta Bukede pass Piero holiday package so neza kubane koleta ntenda kutandikana oro kubanza 2015 18 19 biro 20 nuko tucyorganize ngire kugira ngo oro kubanza 2015 Ombukede yawe ya burije twire nogura niba kuba harimo ikigezo cya mathematics nizibaze tests ziri comprehensive setting abantu abakugu omu setting ebibuzo so ntuchiteka muri okubanza 2015 nta kuba hariho enough space harimu instruction zikumara nkoko kuchireba screen instruction yindi kwijukana do not open this booklet till you are told to do so nkoko kuchireba screen yawe rokubanza harimu igezo cya mathematics rwa kabiri tubateremo SST kandi turungi no kugira ngo igezo cyo kolera izo the next day
ngakuretera answers ukora comparison ureba ibigeze bibambire ibinkozire mbishikire so mbona no muzire nabasa kukuba ni we abateacher in this setting exactly na nawe ne mukuru wawe ari uri mu P7 no kwari mu S4 ninga ari mu S3 no kumarking kureba ngo aho kwa na ine guide ngo kubacorekaho mathematics twe kwijamande Tuesday 2018 tuza kureta mu SST ninga sheet kweta social studies then zije na answers wa ikigeze cyo ro kubanza ije cha mathematics so ati one okora SST ebine 2018 wa kabiri yes ati nibanu ba marking mathematics ako answers nziba zije niyo wenka iwe no okora then uriya bana marking wako mu SST uriya na uje mukwasi katugire ngo Bob zino kuza kumakinga ngo mukuru wawe mukashoma shomereho so ko kweza SST yoro akabiri ngati shoma shomereho uje ufeka nari ngerete cyo kureba ati why is it social studies ugakwa no cyo mukwasi ubano revising ati urujungu then nchakare urwa 2019 rwa kashatu uzaharujungu kandi SST ansanze bazije uje muhereza yaba na ku marking then rwa kana tuza kuteka mu science igezo cha science integrated science then one ukora science ejo abana marking English yes hateje sande tuba twagiheze twasigaye sande ibiri icyumuro mato wacitwara esande kubane kurataho uro kubanza rwenyine tuza kuretera mu kubara kuri muzaka ibirabira na byenyine so tukuretera kubara konka nanka ne ibirabira uro kubanza nuhijana na nanka na answer za science ukagenda ukozire science urwakana answer tizija kandi atokuza kumakinga nabasa kubata kubicengaje naza kutegereza answer zije dena kumakinga ungaza nzija nza kwijana na mathematics ndijo kandi hati twatandika sete ndijo ria yahwa wow, this is wonderful. Bukede negura shingira 10. Ruonka ruti. Bayongera maybe. Negumera shingira 10 zonka. Tize ko yongera. Tize kubasa. Ati yo nogura bukede uyama amakuru ubano ushoma bobs. Ninga muzeyi ninga class teacher ninga yes. Hata tubana wasoma uri abana kore vuzo. Umutiminga. Utunge bindebi. Bishat. Ati no ni ihure ria uri abije ya shiringira 10. Harime kigezo ecyabusha na answers nazo zaci nezo zabusha. Then ebirabir nabina nibye. Then hati kuturaheze sande yo kubanza. Tuzagarika format yite ya burije tukubaherezo rwo kubanza none rwakana. Konge turundi no kugira ngo this time around tubateriyemo enough space. Kugira ngo umana yakwato rupapura kandi atakaza kurunda urupapuro rundo rwo gukora runye nora mwenyine na harimo space yoguma no handika muno yusa mbwene nko gupapura kikuja kinyine cya UNEB so to kuza kutegana so then sande kurataho uri kubanza twa leta mathematics then rwakana tubatere mu so tugume tuija cyo ro kubanza rwakana mpaka cyumuro kikozire kihwire so ati nko muzire ningo mweji no itaga kore iwe no kumakinga sure ngo 2017 watunga kope yawe yabukede weza kujitunga uzagati twita center spread uyihe mu rupapuro rwawe rumuki rumwe buzo wetereze kurunji instructions nzibazirwa yiguru kandi uzifollowing no kwandika amazina index numbers zawe following instructions ezo niwasa kufuna umuntu aku supervising ningiwo nko umuntu no supervising abakwa aim yiti no kugira ngo uye testing ureba washikahi kungatu bakwereze kibuzo kandi ukaza kuchikopa nutakora cyane cyo ino kuba nokora nutakumanya yiwashika so no kugira ngo uye testing eje myeze 2 yasigarayo umanyaho imerire umanyaho kwetaga kongera mani na no gukora ki ushimiye kwa no consulting abashomesa bawe kugira ngo eje myeze 2 yasigarayo obo ine cyuyihamo
You know what I'm thinking, Geoffrey? Yes. Nohura abantu baronda sente, untuwaza gura success cards, gura success cards. Like, why would you want to buy a success card? Kind of, if this is the best success card you can Exactly, give. yeah. Abakono bawayamba omwana wawe, oguma omwana wa munywani wawe, Yes. okumutebekanisa okugira ngo ayitegurire ibigize ebyo. Aho kwa success card tukira kugenderaho n'ekipapura cyandikire ebigambo. Tibikayamba mwana akora ki? Tibikayamba mwana kuri gomo Well, kugira ngo you want to be the campaigning konka, you want to kwereka what could be more important. Yes. Nobasa kubori omushomesa, nobasa kubori omuzire, nobasa kubori were wisha ninga subject teacher. Yes. Mujyo class yanjeje. Kanjongere mu ibirungo utwire no shomesa ati no rene kirungi no byangu omwana namanyire setting ya omushomesa niyo omushomesa wine setting yawe yo twire no korra konka ko kureta mu ibintu biri ya hero byeri external kiretira omwana yafuna kitweta comparison ibintu ire nintunge byo mu class na nebe bayongeraho awi online tujya line ya UNEB ninga turumuntu toroko kandi UNEB nenda toro niba ko muzire no rebe twonga kasente kajya kiyisha shomere gayi nikaza kurgayo ninga kandi of course not no reba ukatanuka kushoshora umwana mu P1 yazo mu P2 P3 hata mu P7 hasigara imyezi ebiri hata bukede netage nkumezi ina set hata no wasajiro tekushikana chupa ya bia bayo nana mabara bagabo bari bagacinga hata uza kutangira kunywa shamba yes so no shara mu dirot hati mawugira ngo izi miliyoni zimbe natiro umwana zife kanyongere ho gumutwaro gumwe ninge nkume nkina umwana koreki ashike bizama zo mu revenue jo tandike kushashura bya secondary kandi omuntu okwana kugura in bulk mutwe yakwenda kugura in bulk kirasi natiteka ahubwo n'umuntu warza muta aro actually amashomero mingi muri Mbara mu Kampala na hera hand hona na side za mashongo kutina amashomero ekiba kora nagira ati class yanje nyine abana 30 nyuma abana 50 so atoro wakatano rwa mukaga sande igi period ya hagati na contactinga tutera dirati nyenda set nyina abana 30 so ntumanisa ngo ntuza ku delivering amahuru agayishomero rye yaba ari umushomezi ari umusho teacher jata abana bahumura kunkanza ko bateka bakansize ibintu byabo ayi barizire batandikira ninga subject cyagira ati no ati subject yanjye nyungo muntu nyina abana 50 nyenda ngo bakoro kubara kwa bukede comparing n'ibintu ire nimbahereza comparing na mocks za district iza diocese ndebe ahitwemeriye so gwe na tugambira tumukora order impapura zetu ziteka ari shemekwaneza ako twine distributors across the country burika trading center kona kari mu burenge rwizoba mu Matemba na Central region ntuba twine umuntu akona guzemba plazit so no basa kuzaho henyine umugambiro uti nyenda bije bampe yo bukede 50 buri mande kusirwakana icyo ntikora no gumanozaho ngo pickinga ohereza abantu bawo abana bakora ki bakora yes wow this is something that's good cyane kwenda ngo mutamunongo mutima na munonga abazire kandi twagira ngo kirungi cyentebekana no kugira ngo marking guide ningashiza answer eza ekigeze cyo rukuba ecyomwegera kubahereze gukora nobozine mbwe ntuchika kugumera okuzimakinga wabo bundi okushoma kwa kuteganisemu jiro muntu watunga waho muneba hudu ningasho munyabuzari supervising omwana ogu genderwa no kugira ngo omwana wawe ayitebekana seje ekigezo cyahamuheru ekisirkweta ekiyanga baza katubarabye mukobera shore then twendere again twagira ngo tandika ryari inza kutandika urukubanze rukwijira izana rwa katano tinurwa mukaga na sande tereze shaho zawe utereze omweji abamwe bari yishomera hari zo mu weekend mugambiro to kutandika noro kubanza ogumuze hari kwa Bobs uhe ubukede kwa radisiumuka umugire ngutandika 2018 SST na answers zo kubara
wamwiramo SST nakora yuba nokebero kubara yakweza kiriya umuhereze result ze nawe waza kumuhereza akore revision arebe bimugwire answers kweza kwija ukora comparison ureba whole week improving. That's right. Then wakashatu ebiro 19 urujungu akora urujungu bano marking SST yasohora umuhereze results byargamu areba hakwetaga ku improvinga ane kikuburamo ibiro 20 science akora science none kebera urujungu. Yes. Then aho muzo mu weekend na wahumuraho uri kubanza agarukamo. Yes, urebera. Yes. Atandika kubara de natunga za science. Timetable ngoko kugireba screen yawe. Yeah. So tategana subu. Wasakatera screenshot ukiwo kabike ninga no wakuzombuke de animazo ka timetable ko karumu. Na no kugaidinga kubera abene bishohora na no kubikwetaje. True. Watkora kurunji. Yebare mnonga mwebare ababuke dina na the entire team na New Vision abo kutwise mpapura zamani. Nunji mnonga. Yes, twenda kwa sima abazire this is the real deal. Na nabandi ba well wishers bagamba nyo nabagira nti nyo nari bangu tujamuze kumwandikira ka success card. Nyo numugura yuno tekateka ngo mpike otakuntebe kanisoko ndayike ba anko babana ba honorable abitwa hiro bururu asa by the way chinde cyata dachiteka teka mukarakanisa ngo numuza kushongera ibyo bwegeze. This is how you can do it. No so just constituency yanje amashomero ga primary actually 50. Yes. Buri shomero kandi ko rero ko pizi 10 abana basitamo mu groups ba discussing. This is not expensive. Yes. This is not expensive. Abo churu kwata mutereba MP banyu na ba cancer mubagambere ba obis b'amashomero. This is how you can do this. The master wa dimi nga primary school shomero yanje nyabura we shomero yina kasente tujye tuwakoraho abanyashuri primary school n'abandi mwena. This is the deal.